Sepriang ke video basyat heretik bahak jing kawai ya tho song kurim. Kawai ke video hak ba uklur ak film jong ke Bollywood heretik Roshan rasyat ha kawai ke jing tho song kurim. Kalau sepriang bha pat ketei ke video kadai ke ba rasyat lang pat ketei ke nong tho song kurim. Ya ketei ke video lap like dak ke Bolly Blinds and Gossip jong ke Reddit ka bala pen i ba heretik ubala ikan bha dak ke ba upong ya ke sut ke barong yong ulashat alor kerensan bat kinong itu. Ulashat ya ke jingruai kentup ya ke gungguru nak ke film war bat ya ke jingruai bang ka badai jong ke tehi ke film lai inengkong ba ulashat bat unong itu bat hadin pat ulah kerpat ya ke nong itu bakan satlang bat habakren pat sapang ke film ke batmai ke jong ke ban sami ulaong ba ke film ke batmai ka kerteng ke fighter hakabala aklem bat ki klur ak film ke Bollywood ki bakentup ya ke Deepika Padukone, Badu Anil Kapoor, ya ketika film hakabala Shna, da Ustidat Anand, bat en supply ru sakipat ba, ya ketika film hak arsan terik ukla lengkot arajar arsau, tangkene kubur, blay sibun.